Moskovskim metrom dnevno prođe između 8 i 9 miliona ljudi, što je više od broja ljudi koji prevezu metroji u Londonu i Njujorku zajedno, a svakog dana podzemnom željeznicom prođe 10.500 vozova. U podzemnom gradu zaposleno je 46.000 ljudi. Prva linija metroa otvorena je 1935. godine. Metro ima 12 linija, čija dužina premašuje 327 km. Metro je bio zatvoren samo jedan dan, 16. oktobra 1941. godine, kada je zavladala panika nakon odluke o evakuaciji Moskve. Postoji mnogo glasina o postojanju tajnih linija moskovskog metroa, urađenih za potrebe vlade i vojske, koje su namijenjene za brzu evakuaciju lidera zemlje i vojnog vrha u slučaju nuklearnog napada. Prema podacima medija, u Moskvi je izgrađeno 150 km specijalne linije Metro 2. Tajni tuneli i stanice nalaze se ispod Kremlja i Ministarstva odbrane, kao i na još nekoliko važnih lokacija u gradu. Metro 2 je tajni sistem podzemnih hodnika koji prolazi istom rutom kao moskovski metro. Izgrađen je u doba Staljina pod imenom D6, a osmislio ga KGB. Ruske vlasti niti potvrđuju niti demantuju njegovo postojanje, a pretpostavlja se da je izgrađen kako bi povezao štab Ruske obavještajne službe sa sjedištem vlade, privatnim aerodromom i podzemnim gradom Ramenki. Metro 2 leži na dubini od 50 do 200 metara. Ruski vjesnik nedavno je pisao o vojnim komunikacionim linijama smještenim duboko ispod Moskve. Slijepa linija koja polazi od stanice Sportivna završava u blizini masivnih vrata za koja se vjeruje da predstavljaju jedan ulaz u tajni Metro 2. Ispod Moskve nalaze se podzemna skloništa koja mogu izdržati nuklearni napad, prolazi za automobile, podzemni aerodromi i tuneli za tenkove. Specijalno utvrđena skloništa građena su u najvećoj tajnosti u različitim krajevima grada. Redovne linije metroa nisu bile odgovarajuće rješenje jer u vrijeme vojnih akcija ne bi bile dovoljno sigurne. Zbog toga je izgrađena druga podzemna željeznica koja povezuje glavna skloništa za službenike vlade s podzemnim komandnim centrima. Istovremeno jedan njezin krak vodi daleko izvan grada, do skloništa u predgrađu. Dokazi o postojanju alternativnog sistema prevoza mogu se vidjeti u moskovskom metrou. Naime, na nekim stanicama nalaze se blokirana stubišta i vrata koja ne vode nigdje. Svaki službenik kojim je dozvoljen pristup u Metro 2 upoznat je samo s jednim dijelom sistema. Niko od njih ne zna koliko nivoa postoji, niti je vidio cjelokupni plan linija. Zato je gotovo nemoguće da neko sa strane dođe do cjelovitih podataka o ovoj saobraćajnoj mreži. U vrijeme postojanja Sovjetskog saveza Metro 2 bio je vrhunska tajna. Međutim, nakon raspada Sovjetskog saveza i kraja hladnog rata, postojanje Metroa 2 nisu negirali ni Mihail Gorbačov, niti Boris Jeljcin.